Rule nombor 1 pakai credit card ialah bila pakai je terus bayar. Bukan bayar bila sampai bil. Okey, statement. Saya 1 minggu saya bayar bil credit card 2 kali. Ramai orang yang macam terperanjat, kenapa banyak sangat bulan ni? Jadi mungkin dia bayar cuma sebulan sekali. Jadi dia dah macam kumpul banyak-banyak, dia pun dah tak tu dah. Jadi pada saya macam kalau kita selalu bayar, jadi kita tahulah macam baki bank balance kita dalam akaun tu ada berapa. Jadi bila bank balance tu nampak macam sikit je, kurang kalau pakai credit card. Jadi saya pakai dia macam debit card. Jadi point pun dapat, cashback pun dapat, protection pun dapat daripada kad kredit tu, tapi tak ada hutang. Faham. Itu cara saya pakai. Satu caranya adalah memang menggunakan credit card, ibarat kita guna debit card je lah. Saya rasa macam kalau pakai macam seakan debit card is the best way. Untuk saya lah. Maksudnya surat sini tak ada isu lah dengan macam kata credit card tak boleh dan sebagainya. Tak ada. Banyak benefit yang lain yang kita boleh dapatkan.